Odofo mema kwaba edeba Adom TV. Dwumadi we ye Nkuranhyensem emre adwumadi. Na me ameti dwamu a me dwumadi ho chiame, oni medin dada. Apostle Dr. Nita Kotego. Utwale tiawa na Nita Kotego ameje oso. Ya na medwene nia Awurade ayo. Na doye ne papayo, ne humobro ene enkwa ode ache me kwa. Sese mede me kra nyina eyi Nyankopon aye. Ma we susu nya opa abo na dai se wode wo kra onipadua na osunsum ebeda Nyankopon ase. Ne na ase ekura me no mienu a na me da wo susu ase se wode wo afidi ato a. Ene nyame no be kan mato ne din the factory of life. The factory. Ye ka factory a unyina mu nim dada baby a emfidie sisi ya yetimi eye nioma mefa nse watch ye bomi your watch factory mefa nse shirt me obi a designer or in the factory lens me just say there are factories that are producing things meaning baby out here be a TV a we factory bi no yo but what dream when we say why mu factory all of us have a kind of manufacturing factory in our lives make our journey there we say factory be here factory wo you manufacture your life and your dreams through what you put on your mind. You manufacture what you get in life, your dreams and your desires from your mind. Your mind is a factory. Wadwene eye baby a wususu nioma ho, ehye nioma na enema ebemu emamo. Your life today, your life tomorrow, your life in the future, and even your life in the past are all products of your mind. Here, adwin bia wo badwene nya wo dwene nura ene one de abadwene ne ene wo kina enti wabraba wo boye nkohwe benkum hwe ni fanhwe bonsam emfo osoro onyame de wo pe amaw ne yehia ne se bakase papa ma wo pe me gina mabrabo so na pe me gina ma adwene pron so na mentimi ntua na muntu a ewo adwin papam se de tie bia no wabrabo no ne susuanso enyina so ene adwene a wo dwene. Life is not promised to be easy. Ababo enye better. Marriage is filled with conflicts. Our dear we interwantawa wumu. Learning calls for sacrifices. Sempo school animbo ase ujayo. Working also calls for abiding by ethics and policies. Adwuma we obaya adwuma no watumpon a ye won hihhes de bi ase wodi so. Enti abrabo aye bo bi aniwa eye totin a eda ho said I'm namafoka no falasa. Minti saka said that. Or said the whole fala there be abrabo aye boy. Emre bi wa emu bedne. Abrabo aye boy no. Emu be ya ayonyono. But what will carry you through life is the kind of mindset you maintain in difficult times. Indeed, it is not easy to stay positive when you have lost your job. No kre enya ade abagro anase easy say menya adwuma ya wo say menwi positively say ma wari atete pansam wo say me de menwa adwempa say empo menni sika wo so menwa adwempa when my marriage is threatened how can I take positively? Yes, life can be good and happy and life can be bad and sad. The secret of a good life, the secret of a happy life starts in the mind. The ahintasemo a edi yedie ba ahintasemo a ema wawade mu yede ahintasemo ma wadwuma utimi eni yie na ekoyie na onya abasobode ahintasemo a ebema wadesua akototen abraba wo boyi wahintasem ene adwene a wota adwene your thoughts and your attitude. When positive attitude and thoughts play a major role in what you get in life. Adwene pa obadwene ni emfoni abetwa gu wadwene prono so ene ensem abeka kire ho a obi ni ho otimu ono eno ene mama abrabo akoyie ana abrabo ate. Yes, it is not easy to maintain a positive attitude all the time. Enya meresa se oni be mate na onfa empo enidie ma wo na otete wo ena woni obate na ono so mfa ni die ma wo na ono so etwifa so ya na a bed ni se beka se madwadwen papa. But samre no a ekosa no ena esese wodwan pa
It is in our moments of difficulties, it's in our moments of challenges, it's in our moments of frustrations that we need to gather the courage and control what is happening around us by thinking positively. Negative thinking creates disasters. Negative thinking creates anger. Negative thinking creates sadness and worry. So one you know na osusuye nyina ye nsusuye asebe ya bo mfie nsusuye a ehye so nsusuye wo adwen pono so na menya na meye no menya na meka no we onsem fata sa adwene no a wo dwene no ebe ma bufuo oyewudie ni empo awerɛho ahye wo krama enti ya na wahwe neoma a wo dwene ho na ɛho na ɛyɛ wo factory a wo di produce neoma. Positive thinking is important in difficult moments. Make a was sorry asa abrabo nkoyi. Make a was sorry asa bibia ye basa. Ni te ko se dwadwene pa ane. Se mre mu wona esa dwadwene pa obekae a maami bia na me kire wo se ne moja etu no emfie dumienu. Ya na odno ho tete mi de me nsem fata me ko nipa mo e be sere me ho kankan e be pamo me na adwen odwen no e na aka na hye. Na dakuru bi en wote se aginkwan namba bi o se na de he se e be ka se me ho bon se moja ne begu fom se de metene me nsa ho hadwen pa metene me nsa a kire krachi so na me ho beto me. When she thought positively, she ended her problems. Odwena adwen pa no o tre ne nsa no aginkwan ka kire se tumi bi afimi mu en o se wo gidie en age nkwa gidie nyina so ene adwena wodwene enti wo mra ye mu no wo bre mu no manwira adwen fi ena waye miye ena abrabo ye o ena we de me ko ne sen ye o ena o hia ye o ena me adwuma me bre o sa adwen no na me ka wa hya kosi mra we bre empo mra yo mu ena adwen mpa. If you let your thoughts become negative, you let despair pervade your mind. Despair matoba matosi enye, and this will not help you in any way. When you face problems, obstacles and losses, you may feel that you cannot do anything about it. It's a lie. So how na bebrese betowa ya na ase wontimi nya ho hwe didi ka betimi ne se obekọ adwen mu no adwen adwene pa susuye papa na ekenya awo na hye wonkran no wetwa na montuo abusuya aha na medu besie ene day bi sa adwene be na medwene adwene na medwene na be kam yakomanim adwene na medwene be hye me nkran adwene be dwene medwene be mama kakasapa adwene na medwene be kenya me mama ya ne papa adwene a wodwene na wuhia wadwene ene ba bia abrabo susuye ene ni sunsanso efiri etine de meja wo ha me ka se dwadwene pa nyatenkapa etu na montuo papa mama menna emrante yase eye Enoch cameraman na menna Frank sound na menna MC afuase menna lighting ena floor manager samu Adom TV na efe menna me producer Randolph ena eja webe kampedu me da mo nyina ase onyame nhira mu nyinara wo a onya mmerɛ hwɛ me de nyame ka kyerɛ wa ne sɛ woni onyame entina ana meja wo idi am yeso eye ni tekotego makrao.